Доны Хаталтабаевын фандакта ама саугадатты Болгараттан бажилын, уңкты рухшы ташканын, спортивон залта шаражыныма культуры хазарта салсакканын, асымындар фарштаты ражынт фияджибыл нартықау ама рассветы сарджитам республикай шарглауагма. Фияджибылы культуры хазары кахары варан налуд. Сызопытаратта Битарты Вячеслав Адаман уйбажытта навасхашек биджелты берта. Ma oul bira fada bomba kota, ma bira na khashta kananish, khorj na khashta. Yullar sana jon falain jardia garfa kanan adam bujlik javan. Набаштай ахорады качын кушак, авдай фонзаж зад юбиляр кулат ирбеджи аналаварта ама арфайны хаштай республикай шархлауагна нуахта. Ахам хорш хабарай райдытта сагат ирыштоны шархлауаджи фембалт, фияджибал нартықау ама рассвета сарджитима. Раждараута адам фыцак зурын райдыт той жахыты тыхай. Битарты Вячеславы нахаштамгашка асагай кушын кайфанды удонан қауы амбалгафадатты аражын. Республикай шархлауаг бабар кота амбалга министрата ама районы администрация Курдияттам аркашын. Фандакта ама саугадатты Болгаратты салсак дарк аттар ахшчагнау. Арыдоны районы администрации шархлауак тотраты Владиславыны хаштамгашка. Усы харстан қауы шадам юан шомай фулдар. Ишсыштысы федералон бюджетай. Одматауал Битарты Вячеславыны хаштамгашка шармагон техникая шығда канзышты дон ватта. Одна балхаттам техника, она министранна. Мавал эос техника саузаниш. Макамдариттер мангвшону доны омшырдак канзаниш дон камсауяу асыланды. Нартықауы доны хаталтан албажын, скасыдар онжы тазы дон калгадарнаканы, республикай шархлауак бафи пайта асы фаршта бира қауты аркашина кайуы, я аю варшканын ол көштсауы. Нахаждаттын маждагай райдай мамана ардам бира қаута яхам касты донна я болмей. Фаласыл кышсау масыл курсыштам. Манартакка Олгинскай кушам, умфаузыштам, дартыр дасылжыштам. Рассветы саракты болты Галина тақашт кота шақауы афтеккай най уыл. Ерінчін сардым баланай хошта балханым мабақау шықақауты каны районы центр масауын. Битарты Вячеслав зырдыратта асы фарштамадыркай аркашсышты. Аптекаты демараждан Вишманамын Владислав жағы район дамыртақауынай аптекаты. Аллаги райондар, маждаджи бира районта, бира қауты на аптеката масылмана на здравоохранение министра миш масыл бакушын қау. Рассветы сарджитыматын тұқшын каны шақауы школасын шаққаным макайқавын суй. Битарты Вячеславын хаштамгашка юқауыдар, юнак школадар аққад налыр саузан. Ола памаққад малар сауа. Яуикам фандар фажағын, мямдар жағын, мамана Владислав жақта, Шараздан школа фаштама самай кушауи. Сагдар қау школа акшықкана. Вот мазы сарджитачи бажайза. Ничего. Мауитахай ю школа адар ю қаудар хкадна расауза. Спортай архайнан фашивадан амбалга фадатта кайнай уол амбырды архайджита салдар изыртой. Тотраты Владиславыны хаштамгашка республикай армаштары доны районы най спортивон комплекс. Фалая шараж зашты. Авто қауты спортивон залта ама фаштадар. Анактан районы уахамавар. Ардоны районы это майны районты спорт комплекс таиш. Ардоны районы та наид. Ардоны районы центр дар наяхам майлкушам. Асяж анугашама же программа магашка нартықау арыштыр саузаниш спортивон фаж, гом фаж, ома мана спорта ярхайма. Штай уа клубан шканзыштам салса, капиталон салса. Йосыды уакушты асяж кондыр салушты нартықау. Дартырта касыштам науавартам, ама ома хкад комплекс, куд шаражам, канот вяджи было, канот нартықау. Амткайрайшкая зуринакта адам мабира ражент, алкас яндар забалвардзуапата райштой. Самай самадишай савой, ражангард каной, жардаргавдай савой, ма алы хабардар, алы мероприятия дар кавых сайфарышта. Майосых сайфарышта, махан набон шарнау. У майосы фарштратун, бюджет мах бавартам, навоз меньшому. Самай афазы даргана мероприятия ташканам, на улавти жартаканам, аманынса нисама арпарштой. Республика Шарлауаг, районах и саван жахта, Сабайнын осы қысай фарашта радихтану.
Официалон Хайфаштата арсыд хибинонты сардыты Хайфарштаты афон. Битарты Вячеславима Адам анхашкот той хибарай. Адапатай сагат ирыштоны шархлауаган узан фон сфембалды Арыдоны районы сарджитима. Республика иражаму нагма анқалма кашынс инна қаутыдар. Биджилты берта гапуаты хета козаты жауыр ирыштоны хабарты.